Jučer sam na Instagramu dobio dobro pitanje vezano za tehniku prilikom izvođenja kettlebell snatcha. Pitanje glasi: kako naučiti tehniku nabacivanja girje na šaku prilikom snatcha? To je čest problem kod svih koji počinju da vežbaju i da rade snatch, to je da i kugla udara na podlakticu i stvara modricu. To ne bi trebalo da se desi, a dešava se iz više razloga. Najčešći razlog je to što se držka girje previše čvrsto drži i onda girja nema slobodu da se kreće unutar šake. Druga stvar je što je snaga koju proizvodimo iz kukova generalno često bude slaba i onda girja nema taj momentum da ide na gore. Tako da u suštini snatch je swing koji završava iznad glave. Tako da svi principi koji važe za swing važe i za kettlebell snatch. Tako da sad ćemo da vidimo kako izgleda pravilan kettlebell snatch, onda ću da vam pokažem nekih par predvežbi koje mogu da pomognu u rješavanju ovog problema. Tako da idemo, pravilan snatch izgleda ovako. Dakle, prva stvar je snaga koju generišemo iz kukova. Za razliku od swinga, gdje snaga koju generišemo je usmjerena prema napred, kod snatcha generišemo snagu koja ide na gore iznad glave. Dakle, još jednom, snatch je swing koji završava iznad glave. Druga stvar koja je bitna, kada kugla dođe negdje do ove visine, povlačimo rame malo nazad i tako dajemo girji snagu i brzinu da ide na gore. Znači, to je prva stvar. Rame ide lagano unazad, ruka ide gore i u posljednjem trenutku brzo provlačimo girju odnosno provlačimo šaku kroz girju kao da udaramo gore u plafon. Tako da još jednom, generišemo snagu iz kukova, girja kreće gore, ide malo bliže uz telo u odnosu na običan swing, znači ide bliže telu, rame povlačimo malo unazad i u pravom trenutku povlačimo girju gore. Prva vežba koja može pomoći pri ovom problemu je takozvani high pull. Znači tu vežbamo ovu prvu fazu kad girja krene gore. To izgleda ovako. Idemo tu. Dakle, to je ta prva polovina snatcha pre nego što izbacimo ruku gore. Znači, vodimo računa da u pravom trenutku povučemo rame i da izbacimo ruku gore. Druga vežba je takozvani front raise snatch. Ona izgleda ovako. Dakle, kao što možete vidjeti, ovdje vežbamo to provlačenje girje, odnosno provlačenje ruke kroz girju u posljednjem trenutku. To možemo za početak vežbati u visini grudi, a onda možemo i menjati visinu i dolaziti do punog snatcha. Tako da to izgleda ovako. Ok, znači još jednom da ponovim, snaga ide iz kukova, teg ide malo bliže telu, povlačimo rame unazad, u pravom trenutku izvlačimo ruku gore i provlačimo šaku kroz kuglu. To bi trebalo da spreči udaranje kugle u podlakticu. Druga stvar koja može biti korisna je da zamislimo da imamo zid ispred nas na nekih metar recimo. Ako imamo zid, onda kugla ne bi trebalo da ide previše napred i u tom slučaju, ako tako radimo, udarit će u zid. Znači, zamislimo da imamo zid ispred nas i onda kugla ide malo bliže telu i izlazi gore. Isto tako kad spuštamo teg dole, jedan od najčešćih problema koji ljudi rade je da puštaju teg mnogo napred i onda nemaju tu dobru tehniku da bi posle vratili teg u pravilnoj trajektoriji gore. Tako da, znači, zamišljamo da imamo zid ispred nas, idemo kukovi, izbacujemo gore. I jako bitna stvar je, to se vremenom uči sa iskustvom. Naravno, sve je ovo teško odjednom prihvatiti i odraditi kako treba, ali jako je bitno da ne stežemo držku girje prejako, jer onda ćemo praviti sami sebi žuljeve, a druga stvar je što će girja stalno udarati u podlakticu. Tako da, ono što snatch traži, kao i svaka druga vežba, je redovno treniranje, redovno vežbanje i fokusiranje na pravilnu tehniku. Tako da moj savjet je da krenete sa malo lakšom kilažom,
recimo 16 kg ili čak i 12 kg ako ste apsolutni početnik i da radite mali broj ponavljanja i da se fokusirate na ove detalje koji su vezani za pravilnu tehniku snatcha. Drugo pitanje koje sam dobio je sa kojom težinom je najbolje da krenu žene i koje su neke početne vežbe. Hvala. I ovo je jedno jako dobro pitanje. U suštini, moja preporuka za devojke je da krenu sa 8 kg ili sa 12 ako već imate nekog iskustva u treningu. Tako da moja preporuka je da kupite i 8 i 12 jer će 8 vrlo brzo za neke vežbe biti prelaka. Koje su osnovne vežbe? Osnovna vežba je svakako kettlebell deadlift. Ona nas uči ovaj krucijalni pokret u kettlebell treningu, a to je takozvani hip hinge, odnosno pretklon trupa. Tako da vežbamo deadlift, kukove povučemo nazad, leđa su prava, spakujemo ramena unazad, zategnemo leđa i dižemo teg gore. Tu. Znači, za razliku od čučnja, koji je dominantno pokret u zglobu kolena, hip hinge je dominantno pokret u zglobu kuka. Tako da, deadlift je nešto čemu vredi posvetiti pažnje, jer će imati jako dobar transfer za sve ostale kettlebell specifične vežbe. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar je vežba koja je dobra za početnike je takozvani goblet čučanj. U tom čučnju držimo teg ispred grudi, laktovi su uz telo i spuštamo se dole, laktovi nam idu sa unutrašnje strane kolena, držimo leđa prava, ramena su spakovana i daleko od ušiju, gledamo naprijed preko tega. Podižemo se gore, idemo lagano dole. Hop. Prednost ove varijante čučnja je što je teg ispred tela i samim tim nam daje priliku da se spustimo u pravilnu poziciju čučnja, jer nam faktički daje kontratežu u odnosu na naše telo i omogućava nam da uđemo u pravilnu poziciju. Tako da neko ko uči čučanj, ovo je super vežba za to. Druga vežba koja se može raditi sa kettlebellom je takozvani kettlebell military press. Za military press potrebno je da uradimo clean, koji u ovoj situaciji može biti takozvani dead clean, znači povučemo teg sa obe ruke, nabacimo ga na grudi i radimo pres gore. Tu. Znači ovdje je bitno da opružimo lakat skroz, da nam biceps bude pored uveta i da nam šaka bude u produžetku podlaktice da bi taj pres bio kako treba. Naravno, kad usvojimo sve ove vežbe, onda možemo da radimo i neke kompleksnije kao što su kettlebell swing, naravno pod pretpostavkom da smo savladali dobar kettlebell deadlift. Možemo raditi swing jednom rukom i tako dalje. Onda nastavljamo na snatch, pa radimo clean i onda tu postoji beskrajno mnogo mogućnosti koje možemo raditi sa ovim dobrim rekvizitom. Tako da nadam se da su vam ovi moji odgovori bili korisni i to je to. Vidimo se na nekom od sljedećih klipova. Ćao!